Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam fil hadis, al-mautu babun wa kullun nasi dakhilun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, maaf tak bisa saya sebut satu persatu namanya, tapi insya Allah semuanya dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa alasan Pak Ustadz sampai tak sebut nama? Selain saya tak kenal semua namanya, kalau aku sabuk pun kabusuk mana kuasa mamo, salah sedikit di arin juga sabuk na tetes sampul mo. Kau nak kucinik jahitan ni, masya Allah. Semua ruangan penuh. Kaman ne pagolo rasit ribu. Iya. Anas sami pantaran tinay karcis na. Sapa-sapa dulu penonton yang tak beli karcis. Masya Allah. Iya, luar biasa. Nah, memang di mana-mana ada acara pasti ada kelas-kelas tertentu. Tuh, karena mungkin kajak jalan cek gitu karcis. Nah, iya. Kayak itu tahu. Ya aneh, ya setengah tangan karcis. Aneh karcis na nyari di Bali yang iya. Tapi nyementing apa? Tantu di tanah karcis. Iya, tapi aja paling pandang maruk kat di paguluk. Nah, malam ini siapapun kita, harapan yang paling utama mudah-mudahan tuliniak yang gapa barakah pengamasian Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tentu satu amalan yang pernah bicara siratan tawa siratan ini Pak mole-mole puneruk yang gapa penjo barakah pengamasian. Apa injo Pak Ustadz? Tentunya bersyukur kepada Allah. Tiyaki eruk la busuk syukurutah. Barang tenatunya adalah busuk barakah Allah Ta'ala untuk ikat tingasi. Insya Allah. Oleh karena itu, buktikan malam ini kita adalah hamba Allah yang bersyukur. Sama-sama ucapkan alhamdulillah. Sekali lagi alhamdulillah. Mudah-mudahan niat tamuji palece sanrapan tanda syukur dari Allah Ta'ala. Dan tu niat kita pada koki yang Allah Ta'ala rahmat barakah pengamasian. Amin ya rabbal alamin. Kaya patukan tu pun Allah Ta'ala mengkamasian ki. Pun Allah Ta'ala membarakah ki. Di cuniki minjo talasa na to ni barakah ki dari Allah Ta'ala. Tu ni kamasian ngari karay nga karena lompi syukuru na. Kesimpulan di sini secara fisik mana tanjat tante kamu aja mulili nah taba-tabaji mana gaya tina nanti kamu gaya nas si taba-tabaji barang-barangan nanti natunya nanti kamu jain nas si taba-tabaji tapi hidupnya penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Di apa yang menjadi alasan sampai mereka bisa bahagia, nikmat, nyaman? Karena ya to minjo akulia nagapa karena pasarin Allah Ta'ala nakasukuran dari Pak Main. Makanya tuh biasa ya kan alhamdulillah tenanto nalebat nakasiat dudu di kanaya susah.
Ngapa natana kasiakkan ikanaya susah? Karena ingat, antut nikanaya tahu susah, tiain tu karena ero kinataina. Tiain tu nikana tahu susah karena jai inranna. Tiain tu nikana tahu susah karena saringi garinna. Tiain tu nikana tahu susah karena tena kendaraanna. Tiain tu tahu susah karena tena pasanganna. Tapi nikanayan tu tahu susah tunangaya akun ra. Jari pun teki nikana tahu susah teki akun ra. Rengi. Jari mana poy nga ante kamba talas ka? Salat tena jaki kun rareng. Tiaja kintu tahu susah. Kan biasa tu kat nikana susah na menjiyano ko nun deh. Jai na bingin rana ng patakkulya na bayar. Kau jitawan ka na susah. Iya tena ka na mas susah. Apula nga sige pendro to na panginrangiya. Betul tidak? Jadi tanya to jai rana susah. Kau ni susah cini kita jai rana. Bukti na kaya kau kunrarin susah. Ano to jai rana tena na susah. Ya karena angga kita wana kana ya alhamdulillah ya Allah. Kau jai mapandang angin rangin kan ya tawar ansari angin. Niyak memantang tahu sana tahu jalan ang indrang. Ingkat yan ang saring indrang ko. Nampak tawa na kana susah mo yun ibagam marindrang. Ikaw kapan susero ang indrang natin ang sare ko. Jadi tadi cinikitaw ka na jenen ran lagi kana susay. Kecuali kung rarin minapagam marindrang tahu ni susay manturin ran na pa. Jadi pun natin na tahu na kung rarin bukan orang susah. Tahu na patujo. So jangan randa kapang patal-patal pangalan. Nggak tahu lah. Nalalente kalinda. Oh jamaah. Oleh karena itu jamaah sekalian, purnateki nilangir akun rarim pakajai syukurut. Tena untuk ikun rarim. Apa nani pakun rarim ngan puna sanging sikit desikit alhamdulillah. Mana apa alhamdulillah. Alhamdulillah. Antu pun natutina syukuru na natabe garin cilik-cilikan, natabe garin langit-langit, natabe garin turut-turukan. Jari teki angkana lagi tayang ilak susana. Kaya yang cilik-cilikan dan remoy, turut-turukan dan ngapur. Betul? Apa tak kamay? Katen tunya kesyukurut kah? Dipasang may pamalia kakulle. Penanya tondoi mali tongki. Natin ito mo niya alhamdulillah. Tena masalah betul tidak? Mana pinjay may paganti. Kanang ano to maganyang ano to magate pilang ngeri tolo-tolo. Kadi alam bayar rakit pilang ngeri. Sampai anto salatan ng kotim pa ji. Anto to may paganti to tinato nakabus to naman majiki. Madi nang agang ano niya. Jadi nangagang-nganga karena memang tuh napawak kenyataan. Salah sikit tekat kenatawin kanya libat kicinit tau nataba. Anto to maya para gantin to de. Gasing kipa na cinit tolo. Katena to nabat tumain kana ano mi cerde. Salaman to na kana ano mi tolo. Peperang mi tolo. Iya ko mami tenan nu tolo. Nakanaren to pang angin ra mo ron tolo. Angin ra kanya tolo. Nabat tolo-tolo. Sampai anda nagkakali mo na apa po. Hindi mo gupat tolo-tolo. Tapi lang ngeri. Jadi mo na niya ba't tumit paganti na nagan ano mi tolo. Paparangin mi tolo. Pawulin ka na nito. Podek ko tolo. Hindi mo sinit tolo. Gimagip ka no paganti tolo-tolo. Jadi tegi cini-cinikan. Tegi langit-langiran. Tegi piti turut-turuki. Ya tao mo ni kulle, alhamdulillah. Iya, kung napading katen tumay kulle ni bali lamuro ka, kalamuro to nji duit ni bala. Di, aku lain jomay tao malika, jalakan ya to njoy na iya na napabali. Iya kan? Katena dyan tumasala, pasan mi beda model ka, pasan mi beda mere ka. Yang penting sangkam maji matu-matuna.